Assalomu alaykum bardor. iPhone 16 Pro Max гизала пачка бардор. Ина iPhone 16 Pro Max ҷашта кнопка дора сурат мегири бардор. Ина иш бу нахе сурат мегири на бардор. Нигоҳ кунед. Нахе меқапе месих меҷихиш на бардор. Мақсад нигоҳ кунед. На сурат гирак ҳам чотки iPhone 16 Pro Max 1600 сом бардор. Қарғанда ина магазини акасмон аксия кардан iPhone 15 мегири, 14 мегири, 13 мегири. Любой iPhone бардор магазини акасмон дора. Бо плюс ҳамиш хубай магазини акасмон ки телефоне кана дора ки дар хонатон ина беу биёрем бо тем болоштум та телефоне пачка мегирим бардро телефоне беу тона дора дар хонатон истифода бурдай дора ки беу биёрем бо тем болоштум та телефоне пачка мегирим бардро марҳама тамошо кунед магазини мо то соатҳои 11 шаб бардро уя то соатҳои 11 шаб уя кадомтон телефон мехарин алиш мекунед мефурӯшед ина биёем бардро ай пеш гам мезанам любой кора мекунем алиш болоштум любой кора мекунем iPhone 16 Pro Max 1600 сомон iPhone 15 Pro Max 1500 сомон ина бардор чито мефурад дагум ҷой хеле са магазин акасмон алиш болоштум любой кора мекунем бардор бин марҳамат iPhone любой ном наста магазин мо то соатҳои 11 шаб бардор уяй бин алиш болоштум ай пеш гам мезанем бардор бин марҳамат на бардор бин алиш болоштум ай пеш гам мезанем бихарен 25 шаҳр дар вилояти хатлон доставка бе пули 1600 сомон iPhone 16 Pro Max ина пачка ина бардор ҷон нигоҳ кунед ина нав ина